Salama melambi lako kita solanasang. Iya te melambi itu temo la umbasa ki sia la unrangi la unannung ki sang taan kada kaboro na puang matua lan mesura madatunna. Ulen dui renungan harian toraya. Allo Senin tanggal 22 bulan karua tahun 2022. Kadan na puang matua laku basan ki lante melambi itu temo. Ya mo tumangka dipilih lan may Yeremia pasal 7 angka bunga ana sela ko angka maapen 15 na. Apa dolo dio may komita palaku pa atunduan lako puang matua anna denno pa anna iya tu katuan nakamasian ki puang te allo iya te ladi lolangan situru kada kaborona ta masambayang kipudi kipangke kipakala abi itu sanga maseromi o puang belan na tontong bang komi isiselankan la abiraka iya tu pak kaboro pak kamasiami tontong duka bang mi papayan lan mintu allo katuanki iya moto o puang matua iya temelambi itu temo mamali ikan la umbasa la unrangi la unannung itu kadammi dino pa anna iya tu kadammi laki basa sia laki rangi sola nasang lamenda di parandangan matontongan lan allo katuanki pasak ke mokan opuang sia ma akada-kada mo komila ko kami ipagari itu mintu sala budangki ditarima kan masambayang ulen do sangan na puangki puang Yesu puang pela abak kasalanki amin. Yeremia pasal 7 angka bunga ana selako angka maapes 55 na nakua tu ulun nakada kumua pak pangadaan na Yeremia lan banua kabusungan iya mote tu kadan na puang rampo lako Yeremia nakua maleko amu bendan dio baaba banuan na puang sia pangadaran ni dio tekada iya te kumua perangimi tu kadan na puang mintu to Yehuda tu tama baaba iya te la menomba lako puang inde sia tu kadan na puang na mintu madandan maritik kapenomban na to Israel na kuah pemeloy tu mintu lalanmi sia penggaurammi angku paun nisung marampak komi lan tondok iya te dami patongan ni tu kada pak pakena tu na kuah iya mate tu banuan na puang tae na tongan to apa iya ke mi pemeloy tongan ni tulalan mi sia penggaurammi sia iya ke malambu komi umpolai salunna tu tau anna solana iya ke tae ammi pakario-rio to sae tang sia pia biung sia baine balu sia tang umpati bollo rarana to tang kasalan dio inan iya te sia iya ke tai mi pengkaulai tu kapenomban senga tula umpabu tuang komi kamandasan manasala ku paun nisung marampak komi misituran-turanan ni lan tondok iya te iya mo tu padang ku kamasean nenek to dolomi apa mi patongan tu kada pak pakena tu tang kebatuan umban aku boko mo komi siapa patean siapa sandak salu la korampanan kapak sia umpalao sumpatang tongan sia memala komi lako baal sia mengkaola lako kapenomban tutang mitandai ammi manesae umpenoloina lan banua iya te tu dini unggente sangangku mikua tilendok makan kumua ammi pogawi temintu megalian na iya te banua iya te tu dini mo unggente sangangku misangar kalau ako pak gora iya tu aku kutiro nasang mo kadan na puang belan na maadin ko mimalela ko to inanku dio silo tu pamulan na kuni umpan ni sungsangangku tiro mi tu apa mangka ku parampuan ni na tumang mintu kakadakian na taungku Israel totemo
Belanna mi pugau te mintu penggauran iya te. Kaden na puang sia kupa akadai komi kemakale sia kekaruen apatang mi perangi sia kukamborong komi apatae bang mi bali. Iya moto na banua iya te. Tumangka mo dini unggente sangangku. Sia tumi posande. Sia inan iya te tuku kamasiang komi. Sia nenek todolomi. Lako parampoi kasanggangan susitu mangka kuparampo lako silo dolona. Sia lako suale komi diomai oloku. Susitu mintu silu umi kusuale. Ia motumai bati ina Efraim. Amin. Ia tu kadan na pong matua mangkata basa sia tarangi nina. Lata pakondi ilan misa pa nanungan tu nakua. Tarangi tu parentana puang. Dengarkan perintah Tuhan. Ia tu diomai tu natae pasaki corona. Iya ke allo minggu den tu penatua ba tu diaken ben dan dia to ba bapa mingguan untamui kombongan kerampoi ma minggu. Biasanna si salama aki di pasituang petamami si tondon mabalele. Si di pasituru pe kutana kaboro kumua malapu-lapu siar kah? Tumatongko sa sulo solanasang. Pak basanta umpokada diona parentana puang matua. Uswa Yeremia bendan dio baa babanon na puang. Untamui taun na puang. Tusay menomba dio banua kabusungan. Apa iya tu disuan Yeremia? Tangira kumua anna si salama kombongan kerampoy. Sangadinna disua bendan la umpokada pangadaran parentana puang matua. Bisa tabasalan angka maapen pisanna sola maapen duanna. Pangadaran tu na parampo Yeremia ia mo tu na kuah. Pemeloi tu mintu lalanmi siapa enggaurammi. Angku paun nisung marampak ko milan tondok iya teh. Da ami patongan nitu kada pak pakena tuna kuah. Ya mo te tu banuan na puang. Banuan na puang. Banuan na puang. Bisa tabasalan angka maapen nanan na sala ko maapen pitun na. Silu solana sanglan sangan na puang Yesu. Den pangadaran pak pakena na pentoy kumua. Iya kesay medio banua kabusungan. Menomba. Manasa la salama. Moira kaan na tontong umpogao dosa. Dipakilala dukalan angka maapen kaseran na sola maapen sangpulona. Kumua saya komi umpenoloy puang lan banua kabusungan anna marasan boko papatean siapa sandak salu lako rampanan kapa umpalao sumpatang tongan. Memala komi lako baal semengkau la lako kapenomban senga tutang na tandai anna mukun untonganan kalena kumua tilendok mokan. Mama sepatu puang lako kalena anna pakilalay kumua anna mengkatoba ya moto ketarangi tu pak pakilala na puang da anta pamakarra pena anta sangadinna la diperangi
antaming katoba suding napakainga piki puang. Amin. May komita tole mas sambayang. Umpala ko pa atunduan lako pang mato. Tama sambayang. Kuro sumanga kitimang pole paraya kipakendek mati olo malabi ini opuang matua. Belan namang kawamukan mi anta sa bibin at tumelo umbasay orang ila abira ka undan nung ito kadami. Parano pa iman kan opuang anak kamu tula umpatitanan mi belan mata pa inayangki. La abira ka opuang matua iya te kadami. Kemaadin ni ang kipaparandangan nila unturo itu mintu parenta milan allo katuangki. O ambe puang matua. Sambayang dukakan ami tantong undaranaikan lan allo iyate. La undang karan itu mintu sara pengkarangan mangkan kemasiankan. Pamambelakan siapa sitoyangan kan dia mintu ma rupa-rupa sakalangan. Siapa tu batu urampoikan. Andong pirakakilankan ni kemasakian. Belan nasaki. Kamu upuang atulah umpamalaki kan ni dia mintu nasaki. Ya kirankan ni kamasusan. Kamu duka tula tontong umpabatakan umpakatanakan ni. Belan na kitandai siya kiistan kumua. Kamu man na tupa apakatana tungga siya oto ala katuangki. Masambayangan duka kanto diyo na tama aparentay ki. Tantong kami urondong ni siya umpasake opong mato. Ana din no pa na yato tama aparentay ki. La umba na nilang tetondok kinitoro. La aparenta umparenta kan situru lalan pa apurayam ni. Kita sambayangan duka susumatang kisyak minto sang siloran kila umba na nitoro. Pasak keduka puang matualan minto alo katuan la. Ana tontong bang mapasari la ko kalemi. O puang matua katuru-turui mo kan siya pasak ke mo kan o puang. Tanding-talingay itu minto pa palagungki. Ipagari itu minto salah kudang kilan sangan na puangki puang Yesu. Puang bala abak kasalanki kinirampo masambayang. Amin. Kurasumanga puang Yesu tontong umpasake ki solanasang.